Dathora Diplu so hawarat non pornian da kedam kewang pena kisung jogun ipinlang. Lakain ko ratrok duar baguri MEC constituency ka parlo. Dathora Diplu so arat ningkan pharo se playing deranta. Non pornian da towar mission away kitchen alang mission away. Social media long Dathora Diplu so hawarara pan theglong lote. Aho kali pusi pinanara tumata damji. Atheke Congress ay rachare uchita. Duar baguri constituency along pen ki em long dun nabang dolo. Lapenon BJP sarkar wangjar apisita. Rachare along dodun long lo sita. Hadawarat kedam kewang kisung jogun ipin lang. Hadawarat osomar school kidun sita barla por holote. Langte langpeng holote school kidun longla batai si kyong. Lapen school dobam hod langte langpeng dokok titi. Hala so por holote school osomar tum kangchir kalang aduk donang lo. CM Dr. Todiram Rangmai meeting along kaningje pon ver development alam si ningje pon versita. Dathora Diplu sahawarat apan tim Karbing long mate Karbing long autonomous council atum non puarnianta. Hadawarat tumapan autonomous council pen kedam kewang kisung ben pajok jelang. Tangte hadawarat kedam kewang kisung koson ma angkon pen langsina. News report Thomson Terang Loti Kimi News Karbing long. Ngan tum lang play ho koton lo la so la smart tum school kidun ke school du mane lang play ho ke dilong ta ve pina kosto ya kosto do ma kidun long le la son do ma do lang rong long ke du ta do lang suba tu kali la lang playing pen he do lo la bar khao ke lang play ke du long li ta do lo kalang de la nang ke school kidun la lang le a hote ko son no lang the ho ke dun long ver ma dun long le lang the ke nang dun de lo kalang ma nang tu mo ke kona ra solo dipluso school he me kon hilo la hello wing lang ma kalang